Ok. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas ljudi, ja sam vam pokazat nešto. Evo vidite, ja sam od tija preporučen. Ima sve stvari, kao što možete vidjeti. Ovdje je daljinski miš. Ma da. Tablica, dobro. Mislim, dobar. Laptop, evo kao što vidite, ovdje su kauči. Ovdje neka glupa deka, retardirana. Ok, to ne treba. Kao što možete vidjeti, evo ga punjač od laptopa. To sam koristio jako puno. Normalno trebate koristiti punjač zato što je prazna baterija. Mislim, ko ima laptop, kompić, tako nešto slično. Mislim, mobitel, ali kompić ne. Da je već ustekano. Ok. Čekaj da smanjimo mi ovu retardiranu pjesmu. Kao što možete vidjeti. Vidite izad. Izad je neka lampa. Vidite već sve nazad. Ovdje nema ništa zasa. Ima neka struja. Svjetlo šta god. Vidite tamo. Ok. Televizija neka, dobro. Čekaj. Sasvim ljudno. A ne možete da vidjeti vani pošto ovaj veliki cijeli svijet postaje mračno. Evo tu su moje šljapiće. Ok. Dobro, nije bitno. Ili u tabletu zapisano naš da svila koja me